Hey, yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zompete Ulunga bringing umuntu wakhe uZinhle. Let's get into it. Sanibonani igama lami ngulunga. Ngize kule show ngilethe intombi yami ngifuna ukuzoconfessa kuye emacaleni esengiwenzile ukuthi ngifuna kube azwe ngami engezwe ngabanye abantu because into engasheshe ifike emadlebeni wakhe mangamtshelanga mina. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zompete Ulunga bringing umuntu wakhe uZinhle, right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Amazi lo muntu engihamba naye la. Yebo ngiyamazi umuntu wami. Umuntu wakho? Yebo. Angitshele ngaye. Umuntu right yena sesijolile 6 months yes ungiphethe kahle ngisho nje ukuthi ungiphethe kahle. Nijole for 6 months. Yebo. Nahlangana naphi? Oh sahlangana esikoleni sahlangana esikoleni ngenza matric. Okay. Besides logo uthandeni ngaye? Personality yakhe nje. Nothing much ngisho nje. Oh, okay. Lunga ungitsheleke ngumuntu wakho? Mfowethu uZinhle yabona mfowethu umuntu engamkhetha nje ebantwini abaningi yabo bekana nabangani bakhe kuyinto ukuthi nje babuye esikoleni yabo so kwaukuthi vele ngithanda yena kwaukuthi mangicela isikhathi sakhe washeshe wanginika sasheshe sa connect yabo kwaba into yokuthi ngiyabona ukuthi ngiyitholela umaqondana la. Oh, okay. Amazisanga uzomletha kule show? Isithanga imazisanga. Oh, okay. Ungamchazela ukuthi umletheleni ke kule show ukuthi singamchithela isikhathi ngithola. Zinhle mfowethu yabo ngikulethe kule show ngoba umthetho wakhona ngiyazi ukuthi awusumuntu vele ozwana namakhamera noma kanjani ngiyaxolisa ngalokho. Into engikulethe yona kule show ukuthi ngifuna into engifuna ukukutshela yona yabo ukuthi kahle sengigangile yabo so ngiyabona ukuthi ukuganga kwami sekufikele lesigaba sokuthi ke kahle ingahle ifike le ndaba kuyo yabo manje mayizofika angifuni ifike ngabanye abantu ngcono ifike ngami yabo ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ungangixolela into eyenzekile ukuthi ke amajita vele lawo ngihlale ngihamba nawo ayenza ukuthi ke ngaba khona ibadge yabo ukuthi ebanganini bakho bawungakhi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngigcine sengibalalile yabo manje ke kwaukuthi mhlawumbe sengibatholile nje abawu3 uyabo so manje le ndaba yengiphethe kahle kanti namajita sesiyivalile leyo ndaba leyo sengithiya nje ngikutshela ukuthi vele sengwayenzile lawo maphutha ngabangani bakho abawu3 so bengibona kungcono ukuthi angikutshele utshelwe yimi kungabe ukuthi soyizwa ngabanye abantu yabo nabangani bakho labo ngoba abanye babo bangisongela ngokuthi bazokutshela yabo so ngibona kungcono kube yimi okutshelayo lento le. Awusasho noyedwa abawu3 yini leyo nabanayo mina engenayo yini angikwanelisi ayikho into abanayo wena ongenayo yabo akekho futhi uzofika kuwe njoba ngisho ukuthi into yakhona ukuthi into yamajito yabo manje njoba wena uya ngabangani bakho 3 awusasho no1 futhi iphutha lami libe lapho ukuthi ngisuke ngalandela lento yabangani yabo manje yiko ngizoxolisa ke namhlanje asengivele ngaphelela namagama okukhuluma nawo abangani bami pho hayi shame yiko ke ngithe akube yimi okutshelayo yabo ukuthi mhlambe futhi benginqena ukuthi yabo ngikutshele at least mangakutshela yabo sihleli mhlambe endaweni kanje sokwazi ukuthi sikhulumisane yabo sikwazi ukuthi silungisa kanjani le ndaba leyo yiko ngibize nobhuti ukuthi akwazi ukuthi asilungisele indaba yethu yabo because nami ngiyavuma ukuthi ngonile futhi ngiyafuna futhi ukuthi silungise indaba yethu ngoba mina ngisakuthanda kakhulu futhi. Hayi mina ngeke ngikwazi ukuqhubeka nawe. Yini umthanda ubhuti? Bengimthanda impela bengimthanda 3 abangani bami hayi ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye. Amaphutha wodwa lawo umuntu wami umthetho wakhona yabo singenza abangani bakho bathole lento bebayifuna ngoba kade bengisongela abaningi efonini ukuthi yabo mangingakutsheli bazokutshela bangimoshela into yami nawo so kahle into yakhona ukuthi angifuni imosheke into yami nawo yiko ngenza ukuthi ngikutshele namhlanje. So uyimoshile nje already uyimoshile. Bekuzoba njani utshela abangani bakho ungatshela umuntu wakho? Boyizoyizwa njani? Bekuzoba buhlungu. Bengizophatheka kabi. Manje mayephuma kumuntu wakho yena naye nje. Kuyayifanela nje konke kuyayifanela. Bangiyomxolele noma uyizwe bangani bakho? Akukho lula ukuthi ngixole akukho lula. Cha into yakhona nazinhle kwethu uyabona ukuthi into yakhona ngifuna kuphele ubudlelwane bami nawe yabo
into ekahle kahle bengingayifuni and futhi ngingafuni futhi ukuthi ngikufihlele lento leno yabo ngoba ngisho nginawe ngiyabona ukuthi no ayisangiphathi kahle sengibona ukuthi kungcono ngikutshele lento lena kanti futhi cela ungixolele ungayithathi ngamawali yabo usazoyicabangisisa mhlawumbe yabo bese uyangitshela ke mhlawumbe isizathu kodwa ngicela ukuthi mhlawumbe ungangilahli ke manje yabo ngoba bazojabula abangani bakho ngisho sebeyibuka nawo la kule show le bazobona ukuthi into bebeyifuna bayitholile ngisazothola isikhathi ukuthi ngicabange lento le ngisazoyicabanga kahle kuze nijole wena nosisi lana uyawamthanda noma buwenzisa abangani cha yabona futhi labangani laba abangani abafike emva kwakhe usizi nje bekutshela nje naku sesino 6 months abangani into abafike engemuvi yabo bese nabheja abangani abaceda ukufika bese kubheja ukuthi khona umngani nami ojola nomngani wakhe yabo yedwa uyamazi so kenzeka ukuthi abafowethu vele banjalo mina ngibatshela vele intombi yami ngeke bayithole ukuthi namanje ngiyazi vele ukuthi abakayitholi yabo ngoba ukuthi nami ngabhejela ukuthi ngizobatholani laba yabo abakhe akamfowethu ngoba khona nokamfowethu kule 3 yabo so vele mina kahle kahle ibet bese ngiyiwinile umthetho wakho nje into engifuna ukuzoxoliswa yabo ngoba ngisho ngiwinile yabo akungisebenzela kangalutho ngoba ayiphathi kahle indaba yakho ayingiphathi indaba yakho kahle ngithula umphefumulo umthetho wakho ngiphelelwa amagama okukhuluma angisenamagama okukhuluma nje mina manje angazi ke mina futhi ukuthi ngagcina ngenze njani ke ngoba ngiyasho ukuthi kona ngiyaxolisa futhi ngiyayisola yabo mangathiwa nje ngikwazi ukuthi kube ngishintshile indlela yami yokwenza bengayishintsha yabo manje ngeke ngisakwazi ukushintsha ngoba okuningi sekwenzekile kanti ke sekuyimi ke mina okungijabulisa ukuthi yimi engimchazele le ndaba le kunokuthi atshelwe abangani bakhe yabo kanti ngiyazi ukuthi futhi usazoyicabangisisa kuzinhle ngeke ngazi mhlambe ukuthi yabo izinhlu thini ngalento asho hawo yebo ngiyamuzwa yena ngisazosicabanga ukuthi ngabe ngiyaxola na abangani bakho bona anginakukhuluma ngabo nje bona ngoba abantu uzohlezi ubabona abangani bakho yebo uzoqhubeka kanjani ngomuntu wakho abangani bakho angazi ukuthi kuboke kuyoqhubeka kanjani hayi angisazi wena esayidini lakho anginamagama nje ukukhuluma anginamagama uyizwa kanjani into icede isho phutha yena ngiyamuzwa nje maka nje hayi mawubhekile lento akutshela yona uright uthi akutshele noma bekumele azibamba angakutsheli kube imfihlo nje yena uright ukuthi angitshela angafihlanga ukuthi ungijithele nabangani bami mara manje ngathi awusamthandi ngalothando kade umthanda ngalo yebo angeke ngisamuzwa ngalendlela bengimuzwa ngayo angeke usamthemba yebo kakhulu ngeke ngimthembe futhi isibhuti mina cela ungisevela ubudlelwane bami ngoba ngizwe ukuthi wena usave ubudlelwane so ngicela nje ungisevela ubudlelwane yiko ngibizile ukuthi noma ngizomtshela lento le ngazi ukuthi kukhona nomuntu ozongilekelela ngoba manje angikwazi ukuthi engilahlekele phezulu kokuthi uyabo izinto ezojabulisa namajitsi yabo ngoba amajitsi vele bebamfuna uzinto yabo manje makuzokwenza ukuthi useyangilahla vele manje into ezobajabulisa ngeke ngazi bazomthola ngoba ngiyamazi naye ukuthi umuntu okwaziyo ukuyimela indaba yakhe yabo ngeke bamthole kalula ukuthi bangamtholanga vele ethandana nami angiboni bazomthola noma engasathandani nami kodwa ke sengisabela ukuthi bazojabulisa ukuthi no lento ekusala ayumoshile ubudlelwane bakhe nomuntu wakhe yabo wena ubona ukuthi kumele umnike isikhathi ngoba athi usisi ufuna isikhathi sokuthi asicabange mina ushaxolela noma akaxoleli ngicabanga lokho ukuthi okungcono akathola isikhathi ayicabangisise kahle lento ayicabangisise kahle lento yabo bengalindele vele ukuthi aphendule manje ngoba le ndaba vele imthusile ngiyazi izomthusa vele yabo kodwa nje bengazi nami ngiyikhulumile ngikwazi ukuthi nami ngikhululeke emoyeni okay angitshele kube beyenzeke kuwe lento le kuuye usisi obheche ngabangani bakhe ukuthi uzothola abangani bakhe bozozizwa njani achazela yona bengeke ihlale kahle futhi ngeke bozoqhubeka ujole nayo sisi kuuye kutshela into akutshela omtshela yona khona manje kona ukuthatha ubudlelwane bamnaye bengingazama ukuthi sibambelele yabo singajabulisi labantu abafuna ukuyimosha lento ngamabomu ngoba kuyimanje vele nami ukuze ngifike embhejweni vele ukuthi kunabantu abafuna ukusimoshela lento yethu ngamabomu bo bayenze ngamabomu shuthi sengibona kanjalo njengoba sinami sengihlaziya kahle manje ukuthi kahle kahle lento le befuna ukumosha ubudlelwane bami ngoba ubudlelwane bakhe nabangani bakhe abangani bami nabangani bakhe yabo into engekho nje umdlalo into ekhona eyami naye yabo sona bozoqhubeka nayo sisi kube bekwenzeke into eso ngaye
bengingazama usilungisa izinto kona ukuthi silungise izinto bengingazama. So nawe amuphe le thuba ichance ukuthi azame ukuthi alungise sayidini lakhe ngithola. Yeah. Ayena ngamnika isikhathi sokuthi azicabange isikhathi yona ngamnika ngoba vele sike kaba nayo ukuthi siqikizisane kancane wazicabanga wabuya yabo. So bengazi vele ukuthi ayona kusumuntu vele okhulukhuluma kakhulu. So bengazi ukuthi usazofuna ukuthi ayihlaziye kahle yabuye ngoba vele umkhulu kahle la efonini yabo sesikhuluma izinto eziningi efonini. So benginqena ukuthi maye nalesi ikhuluma efonini yabo. Bofuna ukumbheka ngqo. Ngifuna singimbheke ngqo. Okay, so sisuthini ke ngale ndaba lisho ubhuti. Yebo nje ngidinga ukuthi anginike isikhathi. Ufuna isikhathi nje sayidini. Yeah. Ayikho enye into oyifunayo we. Cha nje siqhelelana nje ngidinga isikhathi. Angeke utshela nomunye umuntu. Angeke. Leyo kuqhelelana. Uyasho ukuthi kuyaphela makakhuluma kasona. Phela maka kuqhelelana kuzobe sekuyaphela phela kanjalo. Mina bengangcono mhlawumbe ukuthi makuthi uyayicabangisisa lento kodwa sibe sikhuluma abe mhlawumbe makuthi sasenemibuzo afuna ukuyibuza kahle hle yabo ayibuze sikhulume siyilungise le nto ukuthi iqale kanjani iphela kanjani futhi. Anginankinga sizobe sixhumana ngofoni kodwa nje asihlangana. Nikhuluma efonini kuphela. Yebo. Uyayibona futhi ukuthi siyangilahla ke kodwa lapho kanjalo. Ufuna ukumbona. Mina ngifuna siqhubeke ngalendlela le. Kodwa ke mawukuthi lento uyayicaba ukuthi no mase yabona ukuthi no mayithatha decision yakhe uzobe seyasho ukuthi hayi kulungileke mina ngithatha decision yami kahle sengifuna ukulahla mhlambe kodwa ke manje ngoba usazicabanga ngifuna ukuzicabanga kwakhe kube ukuthi akuyimoshi ubudlelwane bethu. Yinto engizidelela yona nje ukuthi ebecabanga sibe sibambile. Angiboni ukuthi kungenzeka lokho. Nozinhle mina futhi ngiyaxolisa mfowethu yabo. Ngiyaxolisa kakhulu. Uyazi futhi ukuthi ngaphandle kwayo lento lena mfowethu kuningi nje ngisakwenzile ukuthi ngikwazi ukuzibonakalisa kuwena. So ngicela lokhu kungabi lokhu kuncane kumosha into enkulu ekhona. Hayi khona ngiyakuzwa. So uyaqhubeka nobhuti? Yebo ngizoqhubeka naye. Anginaki. Okay. So athi naqhubeka sokunjalo futhi hayi ngiyajabula ke. Ayikho into ofuna ukuyisho kubhuti mhlambe ugcina. Singa live akuna next. Ufuna ukuthini khona futhi. Sindle ngiyakuthanda ngiyohlezi ngikuthanda futhi. Nami ngiyakuthanda. Ngiyabonga ntobazi. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.